Jedan mladić povređen je gumenim mecima u nemirima u naselju Brdo u severnom delu Kosovske Mitrovice. Zbog tegoba izazvanih suzavce više Srba zatražilo je pomoć u lokalnoj bolnici. Srbi iz naselja Brđani ponovo nezadovoljni jesu time što Albanci obnavljaju kuće u tom naselju. Pokušaj povratka Albanaca u Brđane završio se rafalnom paljbom Srba i Albanaca, bacanjem šok bombi i suzavca od strane EULEX policije, nakon čega se situacija smirila. Povratak Albanaca u ovo selo na severu Kosova postao je političko pitanje, a naša ekipa je zabeležila kako jednog albanskog povratnika političari pripremaju za ono što bi trebalo da kaže pred kamerama. Kaži da je tvoja kuća ovde, da imaš želju da se vratiš u svoju kuću, živiš 29 godina kao podstanar po tuđim kućama, zahvali se opštini i EULEX-u što ti je obezbedio sigurnost, reci kratko da imaš želju da se vratiš u svoju kuću i da živiš kao što si nekada živeo. Srbi iz ovog mesta ističu kako vraćanje Albanaca nije sporno, ali da se prethodno mora rešiti povratak barem jednog Srbina u južni deo Kosovske Mitrovice uz upotrebu isto takve policijske sile kakvu je EULEX danas primenio u Brđanima. Non stop, godinama, do 10 godina, vidite, znate, pogledaj kako od kamenja šta sam sve dobio, a plus leđa. I ko pita nas, sirotinje ovdje? Danas je u Brđanima primećeno i prisustvo medijskog kreatora i inicijatora pogroma 17. marta 2004. Halita Baranija, što produbljuje strahovanja da bi događaji u ovom selu mogli da budu iskorišćeni kao okidač za šire nerede na Kosovu. Za televiziju Pink iz Brđana, novinar Glasa Juga, Tijana Arsić.